Ludiro mutelwa ilok mitibu. Luwe ki dulweng pagiti kain tuale welewa magubino kabim. Honorable Minister Idris Acoli mabeneti woman MP Mecako marabene ke kutungchel afoyo bino karibeki lupajo Omera Honorable David Lagen ma ika amini office ni kongo Muko tadi Honorable Leonard Ojok on Koma Beach on Pajo Mecako Lutera local government magiti kan wale darama po malenge wa mitent Honorable Cholenge Chobani Mabel ladit me yob di matin ladit me chapo un lupajo weng un mobino katore ki luak meu do nyero di matin ni rumi po amor weng ba ana pe gilok pe maduong kita MC wanyu kere angewni ni matin ni amugor dano mukelu wele ki kaber mapat pat chipore ni mira tujnya an kilwani Otto Edward Makmot jauh kere kilwani ra jauh kere kilwani oken koberi kijako oken pekon akenya poken pe dua mu karone tool ku tono ber ka kana nying mu tie aratie dokan pawelo kan arabero MP Mecako di parlemen mia pa parlemen mukaro arafoela church total pengo matika tebe pajukan total pilok mia bira mame amadit Bible kakamone wajo ni total kele murwaini until a grain of seed falls and dies it will never produce a seed ni ka nyigiyak puporo to ki yigo ngom petu kinuma pero mo bero ke kan pero mo kine rodano pieri wangwen itana ka won kom mi chapo wayo ni miero ukel ginuma mabe yani yesu muto bere ichere ukela la maduong ti ana mero fono lutera mi chapo makan amero fono wonu wen mo biro ki twinyi mero ki legi gin maraj e do yema be ci foj ma dit toile bi yobani ni donc yobani ni yob mil ke la kanyi bi gin manyen bora atin go bele chamo bi te tuchia bi wang mi achiel ana ngeo ni nero cha yob mu ma ngey maro ka biru ki semente kanyi maki kelu makome bene record nyuruna na beru ka penyo na del bok ni lokiti adako tian futpa e lok ala cha wotti dudom jon lutwa pero temme lem bere ke wajo ni ngatumo ma yero ni pero ku temme
e come pere na tu lega mu lego ni ki bin ki nek da pere wa ngwen yu do nyero kan pere kin ma ki fonya kere jo mo ne ma ki konyu dana ma bu wo pere ma raj wajo ni yin ka pere teme Bibe tok katam ma duong tutwal ba benik lok mi pon ma me angeu ni guru ka kenyu Bibe ka penyu tutwal le pingo teme mono pingo kinira mana gi pingo kinira bana gi ki wayo ni kom guvu ni kitame ma duong nyero bet igilok ni lemo wani believe eto me wayo ni ye donc ben chak neno ni ngomo ma ki rongo timone ki tamunu timone mi chaku neno ni ki yubot lega kan diri waneno ni kala le do biu ki tabi di teme kereni diri no wa miro school be ko bet kan vocational school no miro ko bet kan chak mala lam kamen amus bak nena Yalle de viranda kat kene dire no school very vocational school mir ko bet kan ya nim dire wa mero ni no na university ki chakka mala lam kaman the way the longest journey begins with the first step wonen man tell ginala la lam ginene ni ubikelo jal madwong andero wate kameno arangeo ni chi Akenyi yetam ka komiti mir ko bedi etwal ngomi atima odle adong wati ayubune kinge odle ga ngoma kitima kibitemo wanenu akenyi wata matur go pampe mo apa nyim mo apiera ria nyim kichak gone kichak nenu Loke momot kere bedi fut ko bedi wata yele ki Loke chapo jel mukene benetie ki luong wadano ki kabir mukene la kuri pero ni pikin pipi joga ku kiken Kalau rembogu tie mundi mogu tie ubiu kibin kinyote gikan. Ana nero jo maduong magu keru tingi magitika temu jami maduong babere pati jo Uganda. Chila kuritamba ino ni meru waberu penyu waberu kamede kineno ne wek maneno ni jami mabejo uteme pajukan. Kidong Lok mi agikite ni tam ba yini tamu ni pingo ni ke beru ka toye kelon tue chin madit na yiro weni a amana do ngel ta kinero anda de kwan ni weni anda che do lok mi matokon o teme bot jo red indians jo makiloni aboriginal jo ni ko beri ke mi ge kwan ta lo bu Canada ma gen miero ko kwan na university la boy cho luginu mo ken ero joni kede pedi university mi nono non la tien ma miero ko tiet ka kwan en kwan mi non te da ko te ko bod gamende mi Canada pi tim nero ma kinero ma lu British gunero ki red indians ba ki woni aboriginal ana kwanu cheke no ni kara ma beru ka ci pernu tie ci tamma watami wi wa kita ko wani mindset tamma wo beru ke wi wa ka peru tie Tamma tipo zitelo me yubo le kama ni piratak eno ni kunya maduong doko be maduong we options ku be maduong gina ale na musika nena chawa ni timaraj kibene wulunge mbabe ni polkara kayi ni pe parliament kama na ko ya mus bene mi tikitware de mi we kamodano yene ko polkara kayi ni pe itera urmeo ni ana pe office ko eta biro ga neno kita jori go ko pare wakere kagi uga kita yamara uga mo do ni Batwa teri wano meo kira gini ki jomo kere kunya ma urungeo anka di dokti palwara ni la owenyo yo mera David gini ginagamente uga be ko ni ana biro Paapun toju boraba, paapun tiba toju. Eto jo ako ni ko tiati uruleang be. Ji, ana pegi lok maduong, afoyo ni kimiaka ramomi modulu pajo.
ento karama dit mir ki mi bon lu tela wani yani genti tela giti parliament giti kaneno jol madung mir gumi tam botu tikere bet kameno kere chwa futri wa toju futika again an bena iwani la jan beringo dero lu akego abi don la deba mama ditini ya ti and Tik, adena muko umio sementi mo kenyu Bagabiji. Tik an machaula tela machon amero medo ibag mugu mabina mi okoro piere okona dini amero dok medo abi mio bag apa baga pa mero no chilinga dimia deko kelo chene ne makome ni mbala chendo kwa dugu wote medo ne na kawalega wani da eni ginumu matitiri ba ero dire ka do ye dire ka do ye ya lutime deni pa bidoko ba Ci adigi chilling abi mio money maka we am ibe no mobile money man ya go for make you o ba maki yo ma ko bara o do ti go for yo ba New ka mi microphone ha America look killing mo ko biru sementi eno di chake odi ko eno kere wa dege kere